I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele mlaleli nalamhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngikwemukeleke futhi eluhlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokungiyo iRhapsody yamaqiniso lebhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DSCDD. Lamhla ke ngumgcibelo tisithupha enyangeni yenyoni ku-2025. Sihloko salamhla sithi ufuna ukuthi ukhule. Livesi lekuvula litholakala encwadzini yesibili yaPetro sahloko sesithathu livesi leli-10 lithi kodwa khulani emseni nasekuyatini inkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu ludumo alube kuye manje kuze kube phakadze. Amen. Umfundisi uthi uke watibuta yini ukuthi kungani ngesikhathi usemusha ekukholweni bekubonakala shengathi imithandazo yakho iyaphendvulwa ngekushesha kunanyalo loku sewukhulile ekuhambeni kwakho nenkosi. Kungenteka nekuthi bewuthandaza ngendlela lengakafaneli kodwa uNkulunkulu abehlale akuphendvula. Yebo wakuphendvula ngobe bewusengumntwana ngekwakamoya. Mfundisi uthi uNkulunkulu uyayiphendvula imithandazo lenjalo hayi ngobe iliciniso kodwa ngobe uniketa labantwana lithuba lekuthi bakhule. Ngemva kwesikhashana lokho lebe kusebenta kubo kulela zinga angeke kusasebenta ngobe kutawudzingeka ukuthi bayekele kunatha lubisi. Njengekusho kwamaHebheru sahloko sesihlanu livesi leli-13 lothi ngobe lowo losaphila ngelubisi usengakakhuli evini lekulunga useluswane. Usakhula kuKristu uNkulunkulu uyaqala athathe ngalokubalulekile tintfo lotishoko nalotendako emagama lowakhulumako emavi lowevako indlela locabanga ngayo loko lokucabanga ngemibhalo indlela lothandaza ngayo kanye naloko lokucuketfwe imithandazo yakho kanjalo kutawucala kubaluleka. Utfola kutsi asisathandazi kuJesu ngeligama laJesu kepha sithandaza kuBabe ngeligama laJesu. Nathi futhi asiyi kuye ngaso sonke isikhathi nasithandaza. Ngelilanga lowanikela ngalo inhlitiyo yakho kuKristu kuthi utalwe kabusha wefika kuye. Umoni angasho athi Nkosi ngidakuwe ngeligama laJesu ngobe abengephandle kodwa nine nimunye naye niphila kuye. KumKristu losemusha noma lohamba ngenyama letintfo leti tingase tingasho lutho kodwa tinenzima lebalulekile ebuhlotsheni bakhe naNkulunkulu. LiBhayibheli kumaHebheru besihlanu ivesi leli-14 uthi kudla lokucinile kwebantfu lasebakhulile lasebanemicondvo lehludekile leseyikwati kwehlukanisa lokuhle nalokubi. Nawukhula futhi ucala kusebentisa lemibhalo ngendlela lefanele utawubona kutsi angeke uphindze ube netikhatsi letimatima ekuphileni. Kuphila kwakho kutawusuka ekukholweni uye kulokunye kukholwa kube ngumusa etikwemusa futhi kube inkhatimulo etikwenkhatimulo. Haleluya. Umthandazo. Babe lotsandzekako, ngiyabonga ngelivi lakho lelikuphila kwami kanye nekukhanya lengibona ngako. Ngititfobe emandleni alo kugucula nekungakha kuyo yonke indzawo yempilo yami. Kunginiketa lifa lami kuKristu. Nkatimulo yakho iyembulwa empilweni yami. Hlale ingigucula futhi ingivusetela kakhulu ngekwati kwemfanekiso wakho egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo mlaleli utawufunza incwadi yabaseFesu sahloko sesine livesi leli-14 kuya ivesini leli-16, incwadi yabaseGalatiya besine livesi lekucala kuya ivesini lesibili, imisebenti yabapostoli sahloko seli-17 livesi le-30, nencwadi yekucala yaPetro sahloko sesibili livesi lesibili. Bese kuthi-ke lihlelweni lokufundza liBhayibheli ngeminyaka munye namhla kufundwa incwadi yesibili yabaseKorinte sahloko sesihlanu livesi lekucala kuya esahlukweni sesithupha livesi lekucala kuya evesini lesibili kanye nencwadi yeDaga sahloko seli-18 kuya esahlukweni seli-14.
Bese-ke kuthi elihlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili kufundwa incwadi yaLuka lamuhla sahluko se-21 livesi lelishumi kuya evesini lelishumi nemfica kanye nencwadi yokuqala yaSamuweli sahluko se-25. Angithathe leli thuba mlaleli ngibonge ukuthi sihlale kanye kanye sifunze livi leNkosi. Ngiyakholwa ukuthi ubusisekile sisafunda sibonane kulokulandzelako. Cela ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani oNkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyiNkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngitelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. iNkosi ikubusise.